Сахаригер физкультурный хамсахан хагаламытын 15 yıllık юбилейный мероприятияларын игер сөптү бэхеннерен аксынны уанаксыз сүйбэхет күннеригер Жокускай коракка боксага республика команданын бастырыхын анда призера международный класстах мастер Александр Михайлов Берихигер чемпионнар кубоктары ден улахан көрөктеги болан аспыта. Онна бихи улуспут боксердара аспыт сайын болбут үз спартакиадагы местелехен кыттар ческа текстибиттерин түмүгөр улус бахылыга Яковлев Георгий Петрович Юрагari управлениятын начальнига Наумов Николай Петрович быгатчы көмөлөрүнөн уонагы сого 2 тренер бир хужа болан күндөс болатын автобусунан онна хейеттен Гурьев Сергей Юрьевич Чахана массынатын арыллатан кыттан келди. Эхегити көрөн ардыгыт бу онаксыз чыгылага Якутскай корат сборная командатын кытары Сунтар улугун сборная командата утарыта кийсер ягардаларын. Бу бастакы уяңга оголорга төдөн 2 хилага тек күйөх майкалак. Сунтар эдер боксера күндөттен төрүттак Саш Максимов кирехдер тени утаралахчыта Асинцев Яков тен Якутскай Динамо обществотын бастакы разрядтах боксера кийинде. Улусияхын барыта үз группага бу төмүрлүбүт сборная команда баран көмүскәтә. Ол курдук 14-15 састак улаттарга бихи улус бутияхын көмүскәтләр. Бу төдөн 2 килога Саша Максимов кинене кытары хәрнгә Алимфи Иванов бу уяһыңа көмүлө барды. Дальше Алимфи Арсен Петровтен элгәе ота олимпийский резервда йөрнә хаҗачы анна бихи чеспитин көмүскәстә. 4-5 килога Вова Яковлевтен эми элгәйтен төрүттәк олимпийский резервда быел килбитого көмүскәктәк. Онна Петр Алексеевтен эми элгәйтен быел онус класска олимпийский резервда скотыгар үренерого көмүскәктәк. Онна Михайлов Гриша лицей үренәчите. Онна Нургун Федотов элгәе ота көмүскәктәк. Ondan bu kıra orta hasta olatlarga 14-15 sastaqlarga etigurduk 6 bir ulus bitiyen kömüsküyaktak. Якутскай город сборной команда тигер олимпийский резервда йөренер олар Динамо общество университет оннаданы атын обществолар тан хама чуендере город чемпиондары талылан килбиттере. Ол курдук бу 2 килограммга Асинцевтен республика призера город чемпионы огота кирен кисәһендер. Якутскай команда тигер 2 мастер, 1 мастерга кандидат, онны бары кирезер разрядтах 15 кихи команда утары килбите. Билен турар бастан көрдік бу
республика кийне Якутскай корат элбак оғыттан талылан, элбак кехиттен талылан. Бу үз возрастный группаға хамы шөйді талылан кейселлері бейеқа бастаны өріқан күрді өті. Оғын амаран бұл бастақы бой кәнеттен бейді олар бұд кінлерінге хөпті отырсыны берік яқтақтары біттен әребіл өскі әбіті. Оны бейді олар бұд ол күрдік ханалары күті оғылдан бастақы көйгенеттен höpte otursunlu belbittere den etiye bağırırlar. Александр Михайловтен бар билағыт хақареттен анбастан беге боксабытын, хақарин боксатын андыл дуата харбыт спортсмен болар. Кені бұл кыл мүтчі американска қоттырын 2 месті болбытын беге бар билағыт. Александр Михайлов төхедағаны бұл спорттан тейбітінен кені ханатынан боксатылар, спордуар, чувасылдар. Ол дағанығын бұл Александр Михайлов атынан біріске бұл әдер боксердар күхін айы бұл ақсыныңға кейсер традиция болан тұрар. Онтан сеттерін үшен боксердар бұд етебілі бетін күрдік, балықшын күрдік боксердар аңдай дұғырымның тақсанлары кейсәхін жалар. Ondan Mikhailov Amildi Pruziyora beytin sportka tuğan kömötün oңora hıncadden beyge bilinebit. Bu ikis boyga kıyık mınlıktan suntar представителя лицей öğrenəçite Grisha Mikhailov tağısta 6 kilağa kine utarsaçita Semyon Aleynikov'ten Эме Якутская кора чемпиона Динамо общества члена Кинде үз араған 2 минута үлелектәқтір. Халғы кәпсер боллаққа хақайрегер бұйыл бокса спортда қаннықтаны спорт көрімлеріне ағар үндік етігені хетістеден опсайынан бұл спортивный эргентага билиннелер. Ол көрдүк. Ите анда дуга 2 призер болаһын оғларга балакшин 2 призер болаһына бонюрба боксатын. Опсанан хакарин боксатын. Эдер бокса хайданарар тақсанарар ден улахан каддын оғлунна онна хөптү бәһеннәрән бу биремага бу Кубакка беге баран кыттыбыт эме улахан әрімден өскетер. Төхетін дәхін манна хамай главнаяттан участиеден болан баран бұхыз спартакиядаға беге олар бұд әлдақ болан баран кыттанлар үшуе хетихіне орынлар. Үс оғы чемпионнан бұ беге бұра болды бұд. Қолыра оқырдық нөрінгірі корат, нөрбал ұға, ленскай ұлыға, урукку боксерская традициялардақ намулуға тоғыр аманна көйен келбәтілер. Онын бейі районға, бейі улуска бокса қанның әмет үшіге өттігер қамсағанлар бар болуын әрелерін бұл бейі кубаққа баран күтті бұттағаны тоғылыр. Grisha Mikhailov beyte tübe jarxantan törüttəq kini ağata Gosha Mikhailov Respublika 9 tuğullaq çempiyona bu ağatın tüyağın qataran Grisha küstə oqsularından julurdaq kissetindən
Bihi komanda bu töremiye oşukla berenge kıhallan mühüllen üleliğincerin körağıt. Basta körağını tühedağını kini elbaktık taptardar. Bu iki sırağını onu oşukla onu elbaktıgılarga juluhan kıtağın oqsularından kiyinde kiyin olur. Bu oksağa bilingi bir avlandan bu texnika ingin körüllübet töhel baktı oşne oqsuları tabargından oşukla ağırlar. Ondan bu gürekte heyitten sağalan buyumbuktan ula o körünü kunduk hücüyorlar kunokka battı olur onların körüğüt. Olata üst hücüye elektronlu sisteminin hücüyorlar. Geniler kıhıl onluk yok kunokkalaqtır. Onu kim üşöldük çok koy oqsuğunu oңur bütün körünler. O ki hiyaqa kunokkatın batta taqtarına üst hücüye ügüyen bir hükümde heger battavut bollaqtarına ol tappıt ki hiyaqa sportsmenga bir uçko berillenir. Onun toşnay küstaq oqsular oşkonu verirler. Onun da texnika tahim bir nada ondan baranda bu çok kayık sular onlara oşko fiksiyondanların elden zamandan orta kesiler oldular. Mantanın ne bu lahan kırıktahiler enni elektronu sübiyestinden bariyaktar eden buhardılar. Kıyok munluktan suntar представителя Егор Андреев кисәһендер. Кене Олимпийская резерве 2 курсын öğrenәчете. Күндәйттән төрүттәк. Бу уже улахан хастах олаттар киддиләр. Улахан хастах олаттардан ула 5-2 минута 5 раунд кисәлләр. Әмә хаңа бер авылыннан улахан жаннар оны улахан хастах олаттар. Onun 5 rağın kislerge turunlar. Bununla Petrov Arsen, Yakovlev Vova, Alexey Petya kihilere kelbekkeler yavını kıytalatlar. Onun bihigi bu Igor Andreev kadılı 5 kihivit qotan Fedotov Nurgun onunla karınılap diyema daha oçkondan qottoranlar Bies ikkiga bihi koyani.
Bu Egor Andreyev birge öğrener tabarıhın Vasiliy Aryanov diyen Olimpiska rezerve yüz kursun stüdyana masterga kandidat olup eter ki sehencer. Bu Aryanov Vasya anabıttan törüttek kene 100 yıl Olimpiska rezerve Moskova öğrenen Moskova'nın bitiren baran trener bolar iki yılda öğrene algı öğrene hencer. Kene Dane Vostok prizora Rusya varan kıttahıncıbıt boksör Yakuskay Korat çempiyonu Respublika iki tavullah çempiyonu. Bu tenkisiga Oçkondan habertaran biheki hibit xottoru xomoltotun bilbite. Olda bollar görörgü kundu bu tenkisiga xottonuda. Bu altını sangar kileler boksörler kindiler. Kıyık munluktan olatı kıyık, ot kıyık amaykalak, kıyılşılıyomnak, Sergey Semyonov, Suntar Hüsnü'nün de oskolatın onus kılahın öğren açıtı kirehencer. Toyes 11 kılahın öğren açıtı. Gene bulurun Olimpiska rezerve öğren hacı büte. Oğunan baran bu Doroviyata, kıratık doğulundan nara yüreğin toktatan baran. Manna Piroşkola kelen öğren hacı. Sergey yüreğin tasıktığından boksatın ösülağını bırakpat. O kurduk bu Piroşkola Anatoly Popov beytin trenerler baran erçilden. Bu Taruluğun komandatın çehin altını sangar kilağa kömüskühüncer. Kini utrala haçta Igor Nikolayev diyen Olimpiska rezerve oskolatın 11 kılahını öğren erçite. Kiniler emye bu urut kastındaki istehincibit beylerin bilser boksörler. Bir de Sergey Khotan turur, biriger Igor Nikolayev Khotan turur. Otan bu kisiga ten kisiga biheki hebit habriye kurduk bolbut bir yemetiger ete munun khana kelen alan bu munun şöyle masajta kiren onu khana toğabaran yerinde toktatan kayanlar köyünü Yakuska beriste bitaliger Igor Nikolayevka beren kasıptır. Ondan bilen turur boksa diyen bu sport bir kıtanak koruna manna en fiziski üçüğün tekniski üçüğün tasettüver bu dorobiyan müşe buluqtaq ondan bu hocalar dağını körüller isterler aharel baktık bu qaskın qaya kötüp bollaqına onun toğustaran baktık toqta bakı qankeler bollana toqtatar bir aptaqtar onun ol bir aptarın tuhananlar korakka oçko verdiler. Bu ulakan jonlar gruppalara barda o kurduk tiyoddan ağız kilogramga kıyık munluktan kıyık formalak kıyık şlemnak kıyık maykalak Andrei Pakhomov kisahanjar kinini utarı Anatoly Tarasov diyen üniversitet öğreni açıta o stüdyana Yakuskay Korat çempiyonu kisahanjar manna Andrei Pakhomov Markölten törüttek ağata Yuri Pakhomov onunla erçilbit ağata üniversiteka tündüz kurska öğrener kini bihigi huntarbit çehen kömüskühüncer balaganya bu hütnan Yakuskayga propiskata huak
Orayonguttan прописканы hullu bataq bollaqına o studiyanlar ulus çehen komisyondan söptien alahnyalağata. Onun hep tüvenlerin behitörden askilaga beyabet ulus tehitten şu sportsmen bulbakkabıt bu kördöhemmet erdetten etemmet spesiyal nerçilden Bandırey Pakhomov orayon uluhun çehen komisyonlar. Gene utarlahatita Banatoli Tarasov'ı başkondan olakıya tupputa. Ondan bihigi ulus putugar 600 kıyını ağallı. Ondan bihigi bu şöteki ulus putur urudderikten bit, boksiyonlar bit, respublika baranlar bu övülür sportların körünün bırakpat kahıncalara kinler beylerin bu spor kacılurların onu ulusların çehen kömüs kabitteriger kaygal eratılları etiyek bitin söp. Ulağan joňa 1 kilolik boksiyonlar kiddiler. Bu Kartaŋastaq Kuyok Munduktan kirbet Sasha Sidorov bihi Kriyastaqtan törüttaq bilen hontar uspututur student bihi çespitin kömüskühünler Sasha Sidorov oskola öğrenenjan ulus şampionatını buta buların Nurbağa baran bu respublikanskı turnirga balıkçını kıtarı tenkisini köndür bite. Onan Sasha nimden elbaqtik etçilli bite bollar üçve hitihileri sitiyen söptaq boksör sılıncar. Gene usputuğa kiren bu Anatoly Popovka etçillen baran bu ulus çehen kömüskü baran hıncar. Gene utaralahatçıta Chernogradskay diyen bu kickboksağa Aziya şampiyonu ol üniversitet studiyana. Kisahlar gene masterga kandidat zvanyalar. Bu kisiga Sidorov Sasha ulağan sensasiya kördündə diye qasab toğda taqa qanıgara ulus tügağıttan kıra erçilliylaq kelbekkehe bu Aziya şampiyonu var kickboksada bu bütün Aziya şampiyonu var ulağan utarlaqan onda onna oçkondan sabıryan kıyında. Onu bu respublika trenerlere çoğalan federasiya birsidatların solbiyatçı Olimpiyske rezerve Zabuha Aleksandr Tısıtap kaygan kördü. Onna bu Sasha'nı ehil Olimpiyske rezervaga kelen öğrenin, 2 yıl öğrenin trener spesialine hanıldın. Onna biheqa erçillen sportivny masterstwatın ürdettin diyen ofisialnay ıngırı oňorunda. Sasha Sidorov Kriyastaqqa iskola öğrenenjan Hakimov Gavril diyen trenerga geçilli bite. Tavantan bu Gavril Hakimov 200 yıl
тренерская үлеттен тоқтан физругунан үнүлелихинже бута. Онтан быйылгыттан хагалан бу қоры орта школа тегер. Эме боксаны, ким боксаны этченерер. Эме оғылары индикатор бу Саша Сидоров туян қатаран республикаға беги улуспутчехин элбахты көміс көқтері ден беги эренех бітін бағарабыт. Бу Якутской сборная командатын кытары кирси олимпийский резерве училищетін спортивный зал атыр бар быта. Деңінен Динамо зал атыр бар ықтағаты спортивный комплекс бар. Оны ол бұманна похороны болан алан олимпийский резерве зал атыр оңын бұттыра. Бу 1 килограммға кисәчілер төт раунлар бітті. Бәхес бітіріктәқ, бұхарылақ раунларығыр кисән жалылар. Білен тұрар bu bir raunga kirsiydен боксерға bir raund олары киддақына bir күн бор қаспыт кеге энергиятын ораскоттур ден. Ученайда раунд тахар бұттары. Онан көрінгі күнді бұл 5 раунга кирістіғына 5 күн бор қаспыт үлені толыр бұл күндік кеге энергията бұл ағыяқ бір минутаға барар. Онан білден тұрар манлық тыңағыннақ кесилер өссі нелбаған әрі болбата, физическері болбатақ нелбаған кітары нелер онан кеге тоқ тахары бұстар қылайар ұспордың көріні. Ол ең бұл күнге бір әрі кесini көңілілер. Bu уже ақсанны хүрбәхес күнігер финалына кесилер сағаланынан әрелер. Ақсанны 16 күнігер әтебеге Якутскайдары кітары кесі өт күмметігер қаңалас ұлуғын сборной командата, онына горны ұлуғын боксердарын сборной командата, Покровскай коракка баранлар кесі біттірі. Онына 9 Қаңаластан 9 кеге, горнеттен 6 кеге көйенлер 9-6-ға. Опсач көті хүлбет өт сүлбе бейрі ақсанынан Қаңалас командаты қотон бұл хүлбе чығыла финаліне кесіге бейгені ұтыры кейінділер. Бұл негер 19 чығылаға полуфиналіне кесіге олата үхіс местен бұл жағарығын Якутскай. Онына горны командалары кейілбетігер. Якутскай командата 5 очконнан сабырыян горный командатын көйен үхіс бачуттақ местаға тақсыбыта. Оны жа бұл бүгін финаліне кесіге Қаңалас, оны сұнтар ұзборнайдарыттан көйбіт команда чемпионлар кубақтарын ұлықтақ. Онан жа бұл параттан тұралар қанлық ұяғыңа кімнақ кесіяқтақтарын білігіннәк дейілер. Главный судьяннан
Parnikov, Alexey diyen bu yağdali turar tavarız hocalata. Kinini kıtarı serge eti sportivnay oskolalar halayar komitet halbiyatçı birsidatele turar. Mani herge ministerstva, üyeri ministerstvetten sport komitetten etpiyettah ülhetler kelen öttüğünü ıllılar. Hasırdanı uyağın kannetten kangalastar hamay bastın canların çimerden bihigini hani hankayan gahanna muttarın öyle kuyran turan muttarın bilbekbet. Kenelerge üs Rusya şampiyona 2 sport mastera 10 yükse Respublika qastıgullah şampiyonlara girmittere.